guys, kawan-kawan semua. So hari ni kita back to street review. So hari ni kita review kereta saya sendiri guys. So banyak saya baca komen korang nak kereta Proton Vira saya. So Evo 3, alright. So jom kita review kereta saya Evo 3. Evo tak Evo, korang ada komen lah. So kereta ni tak lawa, saya tak basuh, saya tak cuci. So kereta ni saya tak banyak bawa. Cakap senang, saya tak banyak bawa, saya tak jaga. Pasal saya tak ada masa. So saya tengah kerja. So jom kita review daripada luar. So saya hari ni saya seorang pasal kereta saya. So kereta saya boleh tengok muka depan Evo 3, skirt Evo 3 semua original. So boleh tengok bonnet Evo 3, tapi semua fiber bos. Semua fiber. Pasal saya tak ada duit nak beli mahal-mahal. Daripada Shopee saya beli. So saya rasa saya pernah review kereta ni sekali. So korang boleh check daripada Shopee. So fender semua korang boleh cari. Cuma ni lampu je saya beli dekat potong kereta Lancer. Saya beli RM10. Dulu saya main masuk dalam yang dia buang lampu-lampu second tu, saya cari, ada banyak. Saya simpan banyak lampu. Lampu depan dengan lampu belakang saya simpan banyak. Pasal susah nak dapat kan. Tapi ini original. Signal boleh beli kat Shopee. So guys, macam mana? So, bonnet dia bonnet fiber. Saya wrap stiker lah, acah-acah carbon kan. Tapi pasal saya parking lama dekat luar, so dia jadi pudar. Tengok kotor. So saya belum cat lagi. So saya tunggu bajet untuk cat. So korang kalau nak convert Evo senang je guys. Pergi kat internet cari body kit Evo 3. Bumper, depan, fender semua ada kat Shopee. Lampu boleh cari. Kalau saya pun ada satu set, ada berapa banyak set lah, tapi saya tak jual, saya simpan. So guys tengok skirt. Skirt pun Evo 3. So belakang nanti kita pergi belakang nanti okay guys. Kita pergi ke rim. Rim T37. Kopi Taiwan lah. Tak ori lah. Tak buat apa ori. Saya tahu pun nanti kan sikit-sikit hari lah tukar. Adjustable pun saya taruh second hand ni saya tak beli baru. Nak jimat duit dia pasal. So tayar pakai biasa je. Pakai Performance Delmax. So 17, saya 17, 225, 45, 17. So size dia lah. So saya pakai 17. Lower arm saya pakai wajah. Knuckle saya pakai wajah. So dia PCD 114 lah. So kira 114 plug and play je. Kalau nak convert 114. So saya nak. Dia orang cakap dulu tak 114 tak Evo. So saya pun convert 114 wajah. Tak payah beli Evo, break Evo. Saya tak ada duit. Jom pergi kat belakang. Tepi biasa guys. Side mirror. Ini kena langgar dengan lori. Main suka hati dia langgar kereta aku parking kat luar. Sama belakang. Disc wajah. Knuckle wajah 114 17 inci. Side skirt Evolution 3. Fiber kopi, bukan ori. So saya punya modal tak besar. So saya akan beli yang murah-murah saja, yang dalam bajet. So bontot. Dulu saya beli bontot ni. Saya ingat bontot Lancer. Bila saya potong, pasang, tengok-tengok dia bontot Vira, dia kacuk lampu Vira, dia kacuk lampu Evo 3. So saya tak tahu bentuk dia mana. So saya main acah-acah potong welding. Dulu saya tak tahu saya potong. Panjang, saya menyesal lah. Tapi it works. So saya dah potong. Bontot ni ori Vira, tapi dia pendek. Saya pendekkan, saya ikut bonnet. Bonnet Evo 3. Bonnet kan Evo 3 lah, Lancer lah, beli kat Lancer. So yang ni mahal. Yang ni Evo 3 reflector, ada lampu tau guys. Lampu. Bumper Vira Aerobag. Ini fiber. Ni fiber. Ni fiber. Ini susah dapat guys. So saya beli fiber, dia selalu dia nampak besar bulky kan. So saya potong dalam dia fiber dia. Saya potong dalam, fit-kan dia. So belum cat lagi lah. Saya sekarang tunggu bajet lah. Tengok ada skru semua tu keluar ni. Biasa lah. Nak tukar bumper, relax guys. So ini simen semua, nanti kita ada simen balik lah. So kena bawa balik. So saya nak buat arch. Nak keluarkan tayar sikit. Nampak dia besar sikit. Lagi wing. Saya pakai wing accessory yang Vira ni. So wing dia ada. Bila saya beli wing, saya ingat semua sama. Tapi Evo 3 ni dia ada lekuk kat dalam. Dia cantik Evo 3. So saya tengok, jom saya tunjuk dalam. Tengok bonnet saya. Tengok bonnet. Ready guys, tengok Wah, macam BMW guys. Macam BMW dia buka. Okay, boleh tengok So spare tire dia saya potong pasal dia reput. So saya potong sampai sini je, tak banyak.
So saya akan welding balik. Yang ni semua Vira. Saya nampak dia bukan ori Evo 3, saya dipotong. Dia bontot dia Vira. So saya itu time saya tak tahu bontot Evo 3 macam mana. So dia orang simen saya ingat biasalah mana tahu kan. Tengok bontot Vira. Dia potong kacuk Evo 3 main lampu tu je. So menyesal lah. Kalau tak saya tahu saya buat lain pada lain lah. Saya tak potong body. So boleh tengok lah. So lagi satu saya welding satu bar kat belakang tu untuk stabilizing, you know. Saya tak nak yang apa, saya terus welding, so saya malah buka pasang. Lagi kereta ni nak buat on the road, tapi memang kereta on the road, tapi saya nak body dia tahan sikit lah. So exhaust boleh tengok, exhaust ni dulu viral lah pasal saya potong. Saya nampak dia potong, dia muffler tapi dia potong, saya masuk satu pipe dalam tu, saya welding macam straight pipe. So exhaust pipe depan belakang 3 inci. Lampu Evo 3 original lah. Tak ada satu lenser, tapi ini original lah. Ada reflector punya, tu je. So basically kereta tak cat lagi. So jangan judge lah, relax lu. Wah tak ada wang sekarang, so lu relax. Sampai wah ada wang, wah beli spoiler dengan cat sekali. So saya memang saya nak keep it simple. Lagi saya nak taruh arch belakang depan untuk bagi dia wide sikit. So guys, jom kita pergi interior. Okay, interior, jom. Alright, kita kat interior sekarang guys. So interior is the best, tapi best untuk saya cockpit lah. So dua pakai seat bright, original, copy fake. Apa orang cakap? Ori fake. So dia ori fake, bukan copy fake. So steering ori lah bos. Steering ori momo. Gear knob tak tahulah ori tak ori, tapi nampak macam ori. So interior saya baru pasang balik. Boleh nampak dulu saya gila. Saya nak buka buat roket semua, buat macam track car. Last menyesal buka aircon semua, sekarang tak ada aircon. Panas. Panel depan pun tak ada bang. Ni ada oil pressure gauge untuk oil pressure. Pasal saya pernah 4G93 kan. 4G93 selalu lost oil pressure kan. So saya ambil ECU. Bos Max ECU mini. So relay 4. So wiring semua saya potong buat sendiri lah. So sekarang ada issue sikit lah. So saya biar tutup. Okay, settle. Macam tu je. So next plan, mesti ada aircon. Guys, saya nak bawa kereta ni hari-hari. So nanti saya tengah carilah suggestion apa yang paling senang. So saya tak nak masuk balik Vira ni pasal complicated kan. So mungkin aircon gantung ke apa ke. So interior halfway there. So tengah cari balik interior parts. Pasal saya kereta ni tak bawa banyak. Saya bawa lagi satu kereta, Vira standard, pergi kerja, jimat minyak. Yang ni tak boleh bos. Ini jimat apa, pokai saya. So jom kita pergi tengok engine bay. Engine bay yang paling padu guys, jom. Alright guys, jom. Bonnet stand tak ada. Alright, so kita dekat engine bay. Engine bay yang paling saya favourite lah. So saya akan concentrate kepada engine bay. Tak ada looks lah. So saya tak suka look. Saya tak suka macam overkill lah. Tapi sekarang orang dah complain, apa nak buat. So engine bay saya colourkan cat sendiri pink. Alright, pink. So yang ni plate depan saya custom. Tak ada duit nak beli, so saya custom sendiri. Turbo TD05, stock TD05. Dulu pakai ball bearing. So sekarang pakai balik pasal ball bearing tu rosak, nak repair mahal, 3,000 lebih. Lebih baik saya beli baru kan. Okay, jom kita cakap pasal engine. So engine saya dulu daripada 1.3 pergi 1.5 pergi ke 1.8 terus. Pasal 1.8 pasal ada surat. Engine ni ada surat, boleh endorse lah. So kena endorse on the way nak endorse. So engine bottom end dulu stock, sekarang dah buat. So supercharge punya piston, rod pakai Manly lah. Carrillo, rod Carrillo, piston supercharge, head start pakai ARP, cam standard. Saya tak ada cam. So cam ni standard lagi, NA cam. Kalau korang nak bolt on pun boleh je, tak ada hal. Kalau nak pakai stock piston, stock rod, stock semua boleh. Tapi kena boost rendah. Pasal saya nak push sampai 300 lebih, 400 lebih. Target saya 400 lebih. So engine ni pun dah dekat 300. Pasal wastegate dah maksimum. Kena tukar spring. Lagi turbo tu turbo besar tu best. Tapi sekarang kita dah turbo kecil. So sekarang one bar tak shock. Pasal atas tu tak ada nyala ke turbo ni. So kena tukar turbo besar. Tengok manifold pakai GSR. Total body tak tahu berapa main masuk ada fuel regulator basic lah. Fuel regulator, fuel pump pakai AEM, tak silap AEM. Racing fuel pump, oil catch stand,
tak ada duit, buat sendiri. So custom. So bateri dulu saya taruh kat bawah dashboard. Lepas tu kita tak boleh start, nak jam mati. So saya taruh balik original balik. So senang. Radiator saya belum tukar aluminium lagi lah. Tu tengah test and tune lah. Tapi okey, kadang tak okey. Kipas pakai Red Sun. So intercooler pakai, tak silap saya tak tahu Evo 4 ke apa ke. Macam Evo saya beli je lah. So Max ECU mini, coil on plug. Basic je guys. Kalau nak bolong tebus simple. Clutch saya pakai Evo 3 je. Gearbox memang 4 wheel. Pasal dulu saya ada cerita pasal gearbox. Dulu saya pakai gearbox 1.5. So saya ingat boleh lah masuk clutch Evo besar 8 inci, depan lebih setengah inci. Masuk gearbox, kerak, hancur gearbox yang 1.5. Pasal clutch dia besar. So gearbox 4 wheel lock. Beli 800. So ada benda sikit-sikit. Korang nak bolt on, tak payah takut bolt on. Bolt on, saya racun korang bolt on sekarang. Okay, bolt on. Kalau tak bolt on, hey, pergi balik rumah lah, angkat kereta. Tak laju parking kat rumah. Mari nak botol jodoh, balik. Kita ada Centrio International Circuit. Bayar nak test International Circuit Centrio. So kereta laju tak laju saya tak tahu. Ada orang cakap laju, ada orang cakap slow. Untuk saya sekarang slow pasal turbo kecil. Mungkin akan tukar turbo besar. Tengah kumpul duit pasal saya tengah buat BMW Drift. Drift lagi penting daripada ni. Ini dah biasa, boleh jalan sudah. So guys, what's your thought on my Evo 3? Komen guys, please komen. So korang nak tahu, mungkin saya tukar spoiler, saya review lagi. Saya cat, saya review lagi. Korang tengoklah Wira banyak-banyak ni. Sampai muak korang tengok. Okay. So guys, see you on the next review. Comment, subscribe, please subscribe. Please tahun ni please, kita akan nak push sampai 10k subscribers ya. Please subscribe. Banyak tak subscribe, okay? Bye. I nak payung sikit lah. So tadi tak cakap. So payung. So Jerry akan bawa kereta saya. So saya akan record. So kereta ni dia main anti-lag padu gila. So saya suruh Jerry main anti-lag, saya dekat belakang. Okay. So jom kita dengar anti-lag dia. Okay Jerry, let's go. Alright guys, so sampai kat muka aku anti-lag tu. So jangan lupa subscribe kat channel saya. So bye guys, see you on the next vlog. Alright.